everyone. Oh, I'm a minister. Me the professor mo MP. Me that's a friend to the Yoga International. Okay. Me was a butcher here. Okay. And I join the Radi Bibi Chereme. Na me unse insuwe muna. Na insuwe muna kese no biya den chensen abesi wate o tweme insuwe na ato. Se na insuwe muna no biya ni se insuwe beto. Eti all the sudden no wiye ni musisaye. Ana obia be yi chensen ni free ho. Den ka nkofo de be so nsuo no obia be yi free ho. And this sima ana nsuo ni start say eto. Na eto no me hu particular frag bia na enam wiem a ni pedi e kire frag na chi. In fact nyame bie mani ma me hu sa de no mani so temi a me bom paye no ana urade kala kire me se insuo so Ghana ha ena sa frag na me hu se insuo no to na enam wiem no sa part ni be wini. Was it insuo to Ghana ha na mo na insuo so asase we so ena. Okay. And na Friday we ya make say ya part na me hu say ne frag na me wiem no anso ni to ne frag ni na me wiem no sa part ni be wini. Okay. Apa na mama mbu sa o ensamba akomie no nyankopon senso eto a part na wo da na de chawo no betimi edi nkonimu no e bia na enso ebeto kumase bi ento enkran ha enso beto tamare bi ento sankore na eba ne sanso abede ehu say ampa ato. Amen. Adia me bom paye urade kasa kire me ne se sani me hu se frag ni na me wiem na enso ni to no se enso so asase so eye Ghana asase we so a se eto obotwe ha anase eto kasoa anase eto kumase se enso nya so asase we so a sa frag na me hu se na me wiem a na Ghana fo die kire no sa party ne be wini. Okay. It is a insu so Ghana as we so a party bia me hwe no a me busu hwe no meni so no sa party be wini no matter what e the surprise be Ghana ha. Okay. I surprise. Na me sambu sa obi mo. Okay. Insu be to Ghana na to a sa party ni be fa me makache me panyi makache director papa intimate wase na me adoma o china die insu be to ene mom ene asam no. Okay. Ana afenzo papa na mimbi sawo aya na empempe papa empempe no aya na Christopher ye na ibin kwa wiase force mesemeka ebisi nyankopon ne se hene so for now na yakasa na wi akasa ni nyankopon se hene da so because na obeka yes ani de onyama de oka na de me no ya adwene nti obi busa me se fa ho se nso beto nso ne to ade nyame asi no na wasi obi se me sa obi enima nyame to be dane ne ma o. Okay. I ebi to Saul any David na onyame taso achi ba du baby no onyame yi so asi nchen ekotai David achi enti that minute mpo bi betuma sa I 1 minute kekene be wi election kwa bi betuma sa osunsun mu. Okay. But me no kasa me say nyame kasa kire me say ene Friday ya me no ti hai sensu to me so Ghana kurom ha eya Ghana sasu a me no nante so na sa part na me hu say ne frag enam ewiemu kono sa frag sa part me wini it is onti ase ya obetumi afra painful stadium na bibi wa ya enya we die atadwen fo wa parties ni nyina mawe na mate de enya kame ne mu anka ye nyina parties na ye nhya ase na ye mompa ye na ye anka nche se nsuo nto na papa ye nyina ye ka ye bompa na se nsuo party A bompa na party B bompa na nsuo ne to a wan na be kwa se ne obedi kan ba obedi kan to no na de ne flag ne nam wienum no be wini Monday me be ka asem wa ha me say me ka Sunday kura so dey mu na me in fact ebe ha me kwa because that part na me nini painful communicating no na ebe kwa against sa party no sir it is Sunday kura me ka so dem to mean declare ni ye it me to was a pen and a tuo sa pen ni tuo no emba ko na be wini eti na me hu say that cast we to no person be kasa o o be kasa ba me kasa eti de me kan say frag na me wie di mu no ye den sa party be wini
Papa from before. Nemen country na ya de fa ho na enu no. Papa mba de tie ne say tesi na wo say yenya aboche kakra na beka. So aboche na yenya nkopem time ben. But mo man nkopem anwumre. Enanwumre me fa na. Me ka sem bi kire eye director office me hwe panyin bi anim free by this time so you hear me. Anasa ni mpemfo hwe me a omo ba me nchen ewo Monday nim ewo asore ho. Mpemfo agya na me nchira mpemfo bi ka ho ba me ho. Omo hwe me a me pese a free and na me kase kopem enwumbre 8 o'clock na so mbra be hu me. Abamba chapati mi abo asori ni din biem ana face wan kasa wo din biem. Only Galand Ministry International me wasare botwe. Okay. School junction he ya. It is up penyin no nkrofo no me say. Free by this time kopem 8 o'clock so mutu hu anamon. Papa na netie ni say what is happening about one chain me na say me no ba me nchen no ne say omutumi behu me. Oh, okay. Na yetumi di nkomo asem ho. Okay. So for now no nyankopɔ yi acha wo say nsuo to a obi bedi nkonem. Nti e bia party A aba wo nchen. Party B nso aba wo nchen. Nti ndɛ na abeya ma omo. Obi aso obi anso ba aba be sempa yo. No abepai. Anu de bi aba mpa ene ye bi se nyame. Oh, okay. Na me say oyima 1 minute impo nyame tumi da sane ma. Wow. Enti se bia party A party B sunsuma de no ehu o. Sunsuma de ehu. Sunsum onyame de nam Samuel so edi odwan ketwa ba ko pe ekobo afole eyi so odum firi so Bible say bra Samuel di oyi ni good David so pe eno too many adum e wo source ni free ni so obi oti akonya so no obi etuma ko se bebi e sacrifice na nyame age na adum na free ni sem no da koto David so. Okay. It is a otu ho anamo a ensisan beba. Ba ye jani say dia ne won pen na beba. Okay. Ntira pasa mete wase a wo chese party na nyankopɔ da na de kire wo no sempanifo na so mo amba wo nchen a sa eniswade hu na nyankopɔ de kire wo na embe mu mo ana ebetuma be mama but media me na me hu ade no aye no mo side na yem frɛ nipa na ade na yenye sei sometimes no no be gira TV so no aka sometimes no be betuma gira aspect no hu nie sa me de me phone kire wo sesi a me phone na me de kire wa obe say communication bi akoso me wi a me yif me the phone ba kire mo bo say communication bi akoso e sometimes no bebe obetumi ama na du akire no ama obi oba nipa no betumi atuni ahonamo akono ene etatena TV so ye ka no me the phone chobo say da bi papa ka asem ya mpa odu say communication bi akoso I trust nke eko more than that it is sometimes who say pronounce enko ne sa na they do atum from it is nipa ni be nipa no bebre pa otumi push nipa no ama na montu bi wo wa etumi tufa ho. Okay. Enti papa me san embisa wasem bi ma force me kan cha wo say anko ebeya anka bo party coding ti sai bi o meka say bia wo boa ti na wo kasa enti papa den na abeya ma ahwefo na ahu say omwa apart from say bo party ne dey no say inso to an ye hu say inso to Monday say ayima papa Monday me be ka say mi wa say na me pese me ka ba me ka sebe nipa bia me dono o tise bia maka bia be shoke no eti me jane to sa so pese ohu say part obewi ni a and the uni me na ma communicate me papa betimi de tudwa me de na betumi atudwa na de ko tudwa na se ya part no ba ko ehuru dika so ko kanche na sensota se aba betumi kanche ma no ai betumi bibia fa ho ama no mame ene me wo chada o memra ana ende na omonka ho sada da munya ndu e montwan kakra nsa sa ba sada be prove e dia kire two parties ni say omonhwe omu yie na me ka kire o okay me ya sada nankasa 101 na nkomo bi wa me ni na di 101 okay but see this election way this man will be prove actually say two party no or the stroke kese be to omoso wow papa na ya kan say na me admo chena yakoto aba afafo ne pia ba bonten bia be kasa san
say ya may nim pam brempa soldier for ni police for be twa mo akon o try asem soldiers any police for be twa mo akon o try election na say obi wo party e na party bi ntina mbekun abi ni party bi o hwa o tumi say police for na adwuma na say o munsa bomu na so mo hwema ye to abane asomdwe mu ba se na neman be kono ye nkrofo soldier for be say da bi ese bo ye de say wo so be ka say ye na say ye adwuma no it be confusion between them as no maka o chest TV so when the first time I make asem we me say e be ye pentem between soldiers and police o china isenya me say o ma bibia nya bokọ mai ane ne ye mpa ba ye bo no papa wonu de sema etwa to na afeyin so afutu afama ye na se wo se nyankopon wotumi ma bibia esesa so wono a eda ba ko ye ne fem aye fe say mfie pempem obetumi ama bibia aye din sense Ghana ye wona ba ko papa afutu ene wonu de sema better than ma ahwefo na oyima na minshira wo amen the maker say pen for no omo manimbre bom pae okay me de enam ye na gina mu ma two party no me ye pen na tuo mande mbeka ho asem papa na no ase say pen ni tuo no pen ni tuo no ejiroma two party no okay me ka say mande mbeka say se pen ewini a asumdwe mba Ghana pen winia apa me was a pen dey say the trade o okay me chire ma chire o later okay but say two for no wini a asumdwe ba Ghana poko pen for no wini a bibia nsi pen for no wini a asumdwe mba Ghana okay but two for no wini a asumdwe mba pen for no be kasa nsi but ebeye den pass say pen for be na pen for edin kunim anase to be obi aba na yabobbo declare say wo hwe votes na obi a we na kuta two for ni mom kwan two for makwan oh god ete be hu en me ka che pe say en be ma Ghana be hu kakra no obi obeka say no mon ko di compare Jelini Kufo different no we different wom kura o en from compare no wa transfer wa bere ono wa bere no person ko no ma Kufo kwa mane baaye it you to be for that time no and compare ne and tension na one do so say that time no okay so egmu wo mo mti compare that time no ne time no Mrs. pen winia asumbe mba but two winia Ghana be asumbe okay obi unti se bibi mpa ye simple okay eti ho ne asensembe no e wa papa cho futu adba ma Ghana fo me stress obi akoto aba akofie ko transe ebotre ya no waba ho bebe oto aba no wabetena se ye nyina emmo mpa ye Ghana bebe opeso oto no toko ho obi na hwe so hwe na to aba pa sure eto hwe se wo to wasumbe hu atowa no ato nso ho kire wa no ato aba ni nyina ne ye wa wankase wadwene ana bebe ye du no physical kasa kire ntumi se obi adwene biem age se sunsum na obetuma da change obi adwene pasa bi no tia biribi ntumi se Ghana ni bi adwene enye o kasa enye o campaign ne mom de bitman se Ghana ni adwene no aye sunsun na ma obetu ente mo bin kaso mko je bi akoto fu diska ko so botom obwo so betueti aw ti de kan se uwi akofie enyina ho okay ko pe bebi na didida e botere a bra na betie de ekoso okay me de ma senso pa yente da wasepa